re le amogela mo dikagong lefelo le bogolone re agang mo kgantsolelopele ya rona e ntšha re tlile go ithuta go le gontsi ka go aga matlo a tsepameng ebile a eme sentle lebaka le leleele fela jaaka tsala rona ma-PPC a ithutile go tswa go mmagwe le rre mothusi a ntlo ya gago e agilwe sentle a o itse ka ga boleng jwa samente a o kgathalela go itse gore ntlo ya gago e agilwe ka mofuta ofe wa samente kgantsolelopele ya dikagong o itlisediwa ke PPC. Tlaya kwano ke sa kriba eo kwano a go itlhaganele wena ga ke na letsatsi lotlhe dumela mama a gona le bothata go na le bothata bo bogolo bothata bo bo bakilweng ke monna mogolo hela wa ditedu ke rile Tlaya kago mara mama ke go boleletse gore ga ke batle leina leotlhe kana ke bidiwa ma-PPC jaanong mpitse ma-PPC ya soma ngo paletse go ntlisetsa tsone di-PPC tseo mme ke go tlhaloseditse gore go diragetseng kana ke ne ke le ka go bolokela tšhelete ya gore re kgone go oketsa tse re nang le tsone tota ga ke tlhaloganye mpolelele gore bothata ke eng tlhe mama bothata ke gore ga ke bone mong wa lebenkele le o kae ntate mothusi o bua ka papa ga ayo o ile go bona ngaka ya gagwe ko Tshwane o tla boa hela ka moso a nka go thusa o ka nthusa fela ka go simolola go thusa kago le folose dikgetse tsa disamente tse di mo kiribaing tsele mme le mphe PPC e le gore bothata ke eng ka disamente tse mma bothata ke eng re ke go mo thusa go folosa dikgetse mama wa itsebile ke eng se mothusi nta di folosa le nosi a tla rutega ebile se ka ba bitsa ope gore a tle go mothusa a ke gore ke a ipotsa gore go tlile jang le teng gore le moletlelele gore a reke mofuta wa disamente tse di sa tlwaelegang ba tsile lona ga le batho man o se ka wa latlhela dikgetse tseo fela jalo fa fatshe man o tshwanetse o iname bikinyana mme o di beka iketlo intshwarele mama o tshetse degree ba itse kae ke tshetse tlhemma ke tshetse o tshetse degree ba tsa motlhaba tse dintsi go feta ke ne ke nagana gore re ka oketsa palo a ditena tse re di dirang ngwanaka ke a itse gore o batla go bona re feditse go aga ntlo mme ga ile gore o tlo reka dilo tsa tlhwatlhwa tlase ka maikaelelo a go bona bontsintsi wa itsietsa o se ka itsietsa jalo tlhangwanake e seng o bereka ka thata jana o bereka bosigo le motsegare jaaka security mogare ga beke mme e re mafelo a beke o bo bereka go phepafatsa ditshingwana tsa batho o ka se latlhele tiro e kana mo metsing ke a bona ebile ke a tlhaloganya mama jaanong o tshetse dikiriba tse kae foo di le robedi ya go siame ga go itse go senyege jalo jaanong bona tsamaya o fokotse gape dikiriba tse pedi gakologelwa re dirisa PPC Shawcast ga re dira diteng kana o rile goreng re dirisa seo ka gore tla re thusa gore re kgone go dirisa ditena tseno ka bonako okay mama tla ke simolole go dira jaanong ke kopa nkgopotsa kana o rile babereki ba tla nako mang tlogela go mpotsa ditlontlokwane mane o dire se ke go kopileng gore o se dire focus ngwanaka a re tlhakanye motswako wa ditena gore di bo di siame fa baagi ba goroga fano mo bekeng e okay ma mme moagi ke rona ebile re mme moagi ntle le mekgwa ya gagwe e nang le go tshosa o ipatlela fela go aga ntlo ya gagwe ka samente e nang le dingwaga di feta 125 e tshepiwa ke bontsi jwa malapa PPC bolelela tsala gago le baagisanye gore go na le lelapa le lešwa mo motseng wa rona netefatsang gore ga le fetwe ke kgaolo ya beke e tlang ya kgantsolelopele ya rona e re tla ithutang mmogo le ma-PPC sengwe le sengwe ka samente etela letlhare la rona la Facebook PPC Africa le Twitter ya rona go @PPC_Africa Instagram yone ke @ppc.africa go tsaya karolo mo kgaisanong ya rona mme o nne le tšhono ya go ka ikgapela moputso beke le beke moputso o mogolo kwa bofelong jwa metseletsele ya drama ya rona PPC Strength Beyond